Haduk kasngi kabasan jong ka 6th Meghalaya Games 2025 kabalalong hanomba ajuai ka East Khasi Hills kalakiyo siya kakerdan kabahakmat du haka jingioh takma da kabakamay haduk laispa katpra tili takma haduk ka arpasaw tarik kelalingkan. Nai ke laispa katpra tili takma shispa arpasan tili de takma aksar prapo ar tili takma rupa bat shispa katwe tili takma nong bat kanika peni ya kasab bakerpang jong ka district bat kemensiam ya lekai na barok ki jat jinga lekai beper ki jat jinga lekai beper ki ba ki nunga lekai jo ki East Khasi Hills ki lapau bha kentup na duk ka athletics swimming haduk ka gymnastics bat wrestling ka West Jaintia Hills kalawan ha ka kerdan ka baar da ka bakor haduk kendai pue teli ki takma ka ba kentup ya laipo teli ki takma aksiar ar pesau teli ki takma rupa bat lai penyo teli ki takma nong. Ha ka kerdan ka balai labat da ka Bhoi da ka bakamay prapasan teli ki takma ka bakentup ya arpo teli ki takma aksiar laipo teli ki takma rupa bat lai pesan teli ki takma nong. Ha kan di kalumpong ya lekai 6th Meghalaya Games layo iya ka jinga kun ki ba itanat bha kum ka jinga lekai archery, arm wrestling, athletics, badminton, boxing, cycling, football, golf, gymnastics, judo, karate, softball, sports climbing, swimming, table tennis, taekwondo, lawn tennis, volleyball, weightlifting, wrestling but wushu.